Салом дӯстон, салом YouTube. Барои шумо яке аз дарси асоситарини дигар дарси кӯтоҳака ки дар бораи ҷараёни доимӣ ва ҷараёни тағйирёбанда. Марҳамат, тамошо кунед. Дар таърихи электрика, барқ, яъне пайдоиши барқ агар суҳбат кунем, ба назар мерасад ки аввалин бор барои ҳар яке мо бо шумо мехелам фикр мекунем бисёри мо ки якум бор ҷараёни яъне тағйирёбанда пайдо шудагӣ буд. Лекин ин хел нест. Таърих исбот мекунад ки якум бор ҷараёни доимӣ пайдо шудагӣ буд. Барои чӣ? Барое ки вақте ки якум бор ҷараёна ҳосил кардан мехостанд тавассути яъне генератор чикор карда буданд. Генераторҳои оддитарин буд он вақт, яъне аз як бигем қисмати дохилӣ, як қисмати печак яъне обмотка иборат буданд. аз ҳамон хотир чӣ ҷараёни доимӣ буд. яъне дар таърих бисёртар бо ҷараёни доимӣ ки яке аз олимони шинохта Томас Эдисон кор мекард. яъне тавассути двигателҳои ҳамон олим бисёри минтақаҳо чикор мекарданд, минтақаҳои наздик бо равшанӣ таъмин мекарданд. яъне ҷараёни доимӣ аз гуфтем печакҳои як печак яъне обмоткаҳои яктага мисол меорем дохили ҳамон хел двигателя. яъне чӣ? аз як намуд иборат буд ки инҳо чӣ медоданд? якташ плюс, якташ минус. пас он вақте ки мувофиқи ҳамо гуфтагии таърих, яъне кадомет ки намедонем ротор дохили генератор обмотка ҳамун симое ки печондагианд. дуруни кадом мотора дида бошем симо печидагӣ канцош омада вақте ки дар кор шуд ки ток аз он ба дигар минтақаи дарозтар ки равон кунанд тавассути ноқилҳо, яке аз проблемаи асосӣ ба миён омад. ки проблемаи асоситарин ҳамин буд ки тавассути ноқил рафтан ҳам муқоимате ки дар дохили ноқил аст барои рад чанқе ки дроз шавад чӣ мешид дар вақт? яъне падения напряжение мегӯянд, яъне камшавии ҳамон шиддат, поёнравии шиддат, ана нестшавии шиддат ба амал меомад ки ин барои бигем кори фоиданоки ҳамон корхона зарар мерасонад. ҳамин ҳисоб баъди чанд муддат вақте ки Тесла бо ҳамроҳи Томас Эдисон, Никола Тесла баъзе нақшаҳо мекунанд, баъзе проектҳоро амалӣ мекунанд, пас он дар ҳамон вақт чӣ кор мекунанд? ана двигателҳои як обмотканеу Тесла пешниҳод мекунанд, двигателҳое ки чанд обмотка доранд. дар рӯзи шакли оддитарне ки се фазе ки мо шумо медонем, яъне аз чанд обмотка иборат аст тавассути ҳамон гардиш кардани генератор. се амуд фази А, Б, С. яъне се фазаи ҳозира вақте ки пайдо мешавад ҳамон вақт, пас он ҷараёни тағйирёбанда қатъи эксперимент мекунанд, таҷриба мекунанд ки чанд қадар мақсад роҳи дурам равон кунем аз як минтақаи дигар я шаҳри дигар, ана нестшавӣ, камшавии шиддат хело ва хело назар ба ҷараёни доимӣ камтар мешавад. ҷараёни тағйирёбанда асосӣ мо дар куҷо мехоҳем? ҷараёни тағйирёбанда мо бештар дар розеткаҳои хонаи ҳар яке мо шумо ҷараён чӣ аст? ҷараён баски тағйирёбанда аст, вале новобаста аз ин дар хонаҳои мо шумо чӣ менависанд? 220 волт. лекин аслан вақте ки бо мултиметр ё тестер чен мекунем, ягон вақт 220 волти умумӣ дида наметавонем. метавонад аз 170 поёнтар мумкин то 220 218
تا 240 250 از این هم زیادتر چی اومده میتونه در از این مثال موبایل یعنی چینکی موبایل شده 220 ولت مایم کرده چیلی که در روسیه و در بعضی منطقه‌های آسیا 220 ولت در استاندارد اروپا بعضی استانداردهای دولت استاندارد امریکا چی هست 110 ولت کدومی که ندونه این خیلی یک معلوماتی ایلوگی در اسیلوگراف اگر ببینیم وقتی که میکشیم کوردیناتور رو میتونیم چی جریان وقتی تغییر یابنده باشه همون سینوسویده یعنی چی معنا داره از 0 تا بگیم اودیتر 220 یا مینوس 220 چی خیلی مینوس برای که گفتیم وقتی که چند گرچه که انا لپیش میخواه در یک ثانیه یعنی نوشتگی است که 50 یعنی در یک ثانیه 50-60 مرتبه چی میشه پلوس 220 ولت مینوس 200 پلوس 220 مینوس 220 این جریانی چی جریانی تغییر یابنده در اسیلوگراف گفتن آپارات است وقتی که کدام وقتی که دیدن میبینین اسم سوی این خیلی هوایی کشیدگی نیست وقتی که توک دم میمونه آپارات همه خیلی موجه نشون میده جریانی دائمی باشد رنگی جریانی تغییر یابنده مشکل بودن هم میتونن جریان دائمی ما همتون میدونن که چه از مثال میلی ولت میکروولت استاندارد داشت باتری که دیدگیم 1.5 1.2 میتونه 3 ولت 5 ولت زرتگاه تلفن میتونه 9 ولت باشد میتونه 12 ولت باشد میتونه 24 ولت باشد همه خیلی واسه با مود چند ولتی در کره میتونیم که همه خیلی توسط بلوکتانی خصوص دریافت کنیم یعنی اگر در اسیلوگراف ببینیم از 0 وقتی که گیرون میکنیم جریان دائمی ما چی طرف مینوس نداره مثل وقتی گیرون کنیم تا 220 طرف 220 12 ولت طرف تا وقتی که جریان هست سینوسویدا پایین میره وقتی که باتری باشه وقتی که зарядش کم شده چی بشه میتونه واقعا 0 برسه یعنی جریان پاستانی توکی ما جریان دائمی ما گفتیم راست تا آخرت تا وقتی 0 نشه این جریان دائمی جریان تغییر یابنده گفتیم در جریان است همه نیروگاه‌های گیس‌های آبی که در دولت ما بسیار است توسط همه خیلی گنراتور روتورهای کلان که با واسطه آب توربین‌های آن تولید می‌شود و توک به دست میاد توسط استانسیون تا به شهر تا به خانه تا به رسیدگاه آماده میرسد جریان دائمی تغییر یابنده است جریان دائمی باشد تمام اسبابایی که توسط بلوپیتانیا کار میکنند هر یک تمام بلوپیتانیا هم بلوپیتانیاشون چی است جریان تغییر یابنده را جریان دائمی کرده میتونه مثال یادش درسی داشتگی گفتیم зарядники تلفنی هر یک شما зарядник که میمونه در 220 ولت اما قاعد بلوپیتانیا داره میده توسط چیکار میکنه 115 ولت بگیم نصف میکنه با گرمی بدل میگرده خیلی دیگر الیمنت رادیو تکنیکش قطعی نیست میکنه برآمد جریانش چند است 5 ولت انا یا که باتری و جریان دائمی است اکومولاتور جریان دائمی است تمام سخمایی که در همه استیسولات هست وقتی که رادیو دیتالا در داخلش استفاده میشن همه وجه چی داره همه وجه با بلوپیتانیا داره یا که در داخلش یا که در بیرونش اگر دیدگی باشه انا جریان دائمی توسط گفتیم بلوپیتانیا جریان تغییر یابنده توسط اما سرچشمه‌ای یعنی از گیس تا به خانه ما را آماده میرسد و پیدا میشود این معلومات عمومی خیلی در داخل موضوع اگر سوال دیگه باشه میتونید در کامنتاری نویسید میتونیم
ба ҳамаи суолатон ҷавоб медиҳем.